do sahibahu wondi do makko on ma dimmojo makko on fayahtasiru o rabbindini ma o rabbindini wayanqusu tawi himo ɗuytude min ismihi immorde inde makko kanko mo o woni noddude on shay'an goɗɗum immorde e harfeje ɗe immorde e harfeje tawde ɗen hino mofti e muɗum inde makko nde inde hiɗen andi hino mofti e harfeje kala inde nde nodduɗa a taway ko harfeje woni ko hawtiti jonni nden ɗon inde joni noon si tawi goɗɗo noddi inde goɗɗo o timminali nde goy o raɓɓindini kabi ma'ana o timminali inde nden tawi ko honno woniri o timminali inde nden o ɗuytu goɗɗum immorde e harfeje tawde ɗen inde nden moɓodiri e hoore mum wano inchallahu famirten e nder hadise o bimana andingol wonde ɗum no selli ɗum hino dagi ka sharia ɗum hino selli hino dagi ka dina meɗen tippude e sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam selluɗo qala rahimahullah haddathana abul yaman qala haddathana shu'aib an az-zuhri qala haddathani abu salama anna aishata wonde yumma men aisha radiyallahu anha qalat o makuno wonde qala rasulullahi nelaɗo allahu makuno sallallahu alayhi wa sallam ñande go ya aishu sa ndari inde aishata ma aisha ko harfeji jelumo ɓodiri ɗon harfeje harfeje jowi no sella noddugol nde inde hara timminal ɗen harfeje jowi mankina harfeje goo ma harfu e nder ɗe harfeje wono nelaɗo makiri ɗo nene aisha maki ñande goo nelaɗo maki no ya aishu no wona ya aisha hatta kasin no wona ya aishu waɗa dam hara wawlali tawo ino selli ko annon nelaɗo sallah sallam noddiriɓe non ya aishu naam ɗon harfeje ɗe inde nden moɓodiri ɗen e mum hiɗe timmi ɗo no wodi ko manki ka kono nelaɗo sallah sallam noddiri ɗum sonnajo tawaɗo e ɓurɓe moƴƴude e sonnaɓe aduna o nelaɗo sallah sallam ɓurɗo moƴƴude ɓurɗo andude diina kan ɓurɗo andude ñawoje ɗen o noddiri noon inde nden o noddirimo o ɓuri yiɗude e yimɓe ɓe ɗon tindini hon ɗum tindini hino dagi ɓe maki wan yo aish hadha jibril oɗo ko jibril yaqra'u himo jangude alayki e dow maɗa assalama salminango ana jibril nelilan yomi yottin e maɗa wonde himo salmindema ndo tindini ɓural goo e ɓure nene aisha radiyallahu ta'ala anha nene aisha ndo no tindini ɓural maɓɓe wano nelaɗo sallah sallam yottinirno e nene khadija salminago ngo jibrilu neliɓe yoɓe yottin kono gonɗon salminago nelaɗo inni wonde jibrilu wi'i ko allahu nelimo yo yottin e nene khadija wonde allah no salminamo kanko nene khadija non kadi selli ken e hadis ko tippude on hadise ɗon karamo koɓe gowi nene ɓural nene khadija ngal no ɓuri ɓural nene aisha ngal e o maana ɗo ko wannon ɗo ko jibrilu neli nelaɗo yo nelaɗo yottinanmo kanko jibrilu salminago makko e nene aisha amma non nene khadija
jibrilu humputu nelaɗo wonde allah nelimo kanko jibrilu wonde kanko allahu azza wa jalla himo salminde nene khadija ndo ko ɓure molanaɗe ni radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum ajma'in qalat nene aisha maki ka luggugol figuhu maɓɓe tindini nene aisha ko ɓe faamunoɓe faamu lugguɗo ɓe maaki wa alayhi ssalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu ñawoje ɗuɗuɗe ko yowiti e fi inɗe e fi salminago no mofti e oɗo hadise e raɓɓuɗugol makko ko raɓɓe ɗi kon en andi no sella kon ɗo ɓe jogii damal ɗum ka nahawu heɓe inna tarhimul asma tarhim ka nahaw ɓe jogii damal ka nahaw ɓe inna tarhim bimana ɗuytugol inɗe ɗen ma mankingol yoga e harfeje yoga e inɗe na inɗe ɗen fof kono no selli mankingol harfeje yoga e inɗe ɗen ma ɗuytugol yoga e inɗe ɗen no selli ken go'o hadise on no tindini ɗum ɗiɗi hadise on no tindini ɓural nene Aisha radiyallahu anha tawde jibrilu neli nelaɗo sallallahu sallam wonde himo salmina mo kanko nene Aisha tati no tawa e ko hino faame ɗo e neediji salminago wonde no sella nelgol goɗɗo neɗɗo hertiɗo no salmina neɗɗo hertiɗo awigol miɗo salmina ɓe yiiduɗa o la ɗon haala kan sella haala kan wata wonde a goɗɗo wata yettinde salminago e kala mo yiidi kaari no salmine kaari no salmine kaari no salla kono no wawi nela goɗɗo aaden hertiɗo wonde hiɗa salmina aaden hertiɗo ma jama hertiɗo ino selli naam goɗɗo fokkita ɗo Konakiri fokkita ɗo Amérique ma fokkita ɗo kala ka fokkiti inna sa hewti miɗo salmina kaari ma miɗo salmina kaari en ino selli si ɗum waɗi haray nelaɗo on fawike mo yottinoygol si tawi o angasike o jaɓi o inni mi yottinoyay haray fawike mo yottinoygol si o yottini haray no fawi e ɓen ɓe salminago yottina e mum nde ɓe salmito ka o yottini ɗon ɓe salmito ɗon e ɗon kaari wi no salmine wiya wa alayhi salam ɗon e ɗon dagaki ka nettina wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh ma ala al aqalli wa alayhi salam mo neli salminago e ma o windi salminago e ma haray fawike maka jaabitoɗa ndo ko needi e neediji ɗi hanuɗen wattande hilla e mum boy noon no welsidi e ɗum esan ɗum ɗo fof no faamo e nder oɗo hadis wannon nelaɗo yottin tun wonde jibrilu no salmine nene Aisha wi honno wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh edan na jangugol tun fi en andu no windi wonɗe jangande ko fi en andu sunna on gollitiren ko fi en andu sunnaji ɗi gollitiren naam qalat nene Aisha maki wa huwa kanko yara himo yi'ude ma la ara hunde ko mi ala yi'ude mana jibril annan jibrilu kañum so ari ara mo suti nene Aisha kañum sutake mo riwaya go an nelaɗo hiɗa yi'ude ko min mi ala yi'ude jibril so ari ara nelaɗo no suti jibril kono nene Aisha sutake mo si wona hara ko e forme aden o ari kono e ɗin alhaaliji ɗon ko heewi kon ko tuma o yehi si ando ko kanko arno ko ɗum waɗi ko tuma o yehi nelaɗo ɗan ɗo wano andi ɗon hadise jibril on atadirima ni sa'il naam قال رحمه الله هاجوني اسنغولي اودو ترجمه حدثنا محمد بن عقبه قال حدثنا محمد بن ابراهيم اليسكري البصري قال حدثتني جدتي يوتي لمبتي ان ام كلثوم بنت ثمامه سبو اودو حديث on sando makko on no ellina
kono ma'ana on hino selli annaha qadimat kanko patirawo on ummu kulthum bintu sumama ja'at qadimat o arno makka hajjatan tay ko won do hajjude ko ardo hajju fa inna akhaha tawi siddo makko on al mukhariq bun sumama qala on dum wi'i udkhuli o yani bandirawo makko on udkhuli natu ala aisha takanene aisha natu kanene aisha wasaliha landodamo an uthman fi uthman ibn affan radiyallahu an fa inna an-nasa ko wadi non tabiti yimbe ben gad aktharu be duddini ay bingol fihi e makko kanko uthman indana ka amenga no andir don feddeji bondi feddeji oñi di fedde khawarij yesojo attado aybinede ko sayna Usman ibn Affan radiyallahu an be wowli e makko haalaji di o woddundiri kanko sayna Usman tay non ka diina men haysi tay woni lando no wonde ella daga ki wowlugol ella on ka taraw kam gangu ka jawgol e gangunal ma jodo e mimbar wano darsu e wowlugol ella lando ma yahugol ka taraw wowla ella lando ma jawa ka gangunal ka khutubante juma ma idi wowla ella lando dum ko hunde harmude ko annon ko memminay dum fitina ko waday dum yimbe be yawo lando on si yimbe be yawi ke lando on adday angal buttu e leydi ndi wari ndiro e bonugol wonki e bonugol jawdi ko do wadi Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala e Sheikh Usaymin e ko nande e mabbe balde danangal karama ko ben be andini dum ko hunde harmunde ko hunde de dagaki naam o wi yimbe ben duddini e sayna Usman bi mana aybingol mo ka amenga qalat o wi kanko sonnajo fa dakhaltu natumi alayha kanene Aisha fa qultu wi umi ba'du baniki wobbe e bibbe ma ben yuqri uki hino jangude e maada assalama salminango wobbe e bibbe maada ben no jangude e maada salminango ngo bibbe makko hombe gomdimbe ben wa azwajuhu ummahatum nena Aisha marabiddo mo be jibini kambe kono dendanangal juldo ko biddo mabbe dendanangal juldo gomdindo Allah tabaaraka wa taala ko biddo nene Aisha ko biddo sonnabe ne laado ben sallallahu alaihi wasallam ka teddingol e ka mawningol fi mabbe ko nandi hen wa yasaluki himolanda de ma an Uthman ibn Affan fi Uthman ibn Affan qalat nena Aisha maki wa alayhi assalam wa rahmatullah ay do kadi ko nelal sonnajo on yottini ngal bandirawo makko nelimo o jaabiti dum kisan wa alayhi assalam wa rahmatullah zan dum do beydi fennyinande ma o do sunna sinel goddo neli sinelal yottike maada kaari wi no salmine hare ko wajibe maada ya salmita foti ko e hunduko o neli ma o windu hare salmitagol ko wajibe hore maada naam on saynene ay samaki qalat nene ay samaki amma min nene ay sanu banginde do mawqifu mabbe on e fe sayna Usman be banginde do mawqifu mabbe on e fe sayna Usman amma min fa ashhadu mi do seditade ala anni e do wonde min ra'aytu mi yi Usman ibn Affan fi hadha albayt e nder ndu do suudu fi laylatin e jemmare ga'izatin wulde tay ngulendi no wodi mojja ga'iz ngulendi wa nabiyullahi tay annabajo Allah sallallahu alayhi wa sallam wa jibril yuhi no wahayinde ilayhi enelaado tay jibril no yottinde wahayu enelaado wan nabiyyu tay annabajo sallallahu alayhi wa sallam yadribu hibe piide bi mana hibe fawde jungo mabbe gon kaffa e newre aw ma dulle hara ko nene ay sawino katifa e balawal ibnu Affan Usman ibn Affan bi yadihi jungo mabbe go hibe piide bi mana hibe fawi jungo mabbe gon ka newre
Usman bun Affan maka balawal Usman bun Affan nelaɗo maaki uktubu windu usm Usman harfeje ɗen ko jelu koɗe nayi ɗe nayi Usmana koɗe jowi aynu on e thun endu on e mimu on e alifu on e nunu jon non nelaɗo maaki uktubu usmu ayya usmana usmu bi ma'ana Uthman kono ɓe taƴi inde nden ɓe mankini harfeje ɗiɗi ɓe maaki uktubu usmu ayya usmana windu ko ayyo usmana kono ɓe wi honno uktub usmu wonande magoy ko ɓe innimo ko yo windu o usmu ko inde makko nde woni ko ɓe noddi ɗon hay ko ya usman ɓe taƴi noon inde nden ɓe inni uktub windu usmu ko ayyo usmu bimana ko ayyo usman sayyidina usman ko tawanoɗo e windoɓe wahayu nde wahay no jippo ene laaɗo sallah sallam sayyidina usman no tawano e windoɓe wahayu ɓe ɗum no tawa e ɓural sayyidina usman bun Affan radiyallahu anhu tawde ko min kuttabil wahyi ko tawanoɓe e windayɓe wahayu nde hino jippotono ene laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum ko ɓural goo ne jibrilu no ari no yettinde wahayu ka nelaɗo sallah sallam tawi sayyidina usmana no ɗon ɗum gadi ko ɓural goo tawde nelaɗo fawi jungo maɓɓe gonka newre makko maka balawal makko ɗum gadi ko ɓural goo tawde ɓe wimo kadi windu ko an yo usmu o usmu mana o taƴugol inde mamankingol harfeje ko ɓuri hewde kon ko neɗɗo mo aaden yiɗi ko neɗɗo mo aaden wowtodiri ko adday ɗum kadi wowtodiral ko so'inayi ɗum neɗɗanke on mo inde mum taƴa on wonandema oɗo no suusinni mana suusiniral no hakkunde amen weldigal e yiɗiniral no hakkunde amen ɗum ɗo fof ko noone ko addata wowtodiral hakkunde yimɓe ko ɗum waɗi wonamo kala yiyata nelaɗo no taƴi inde mum wonamo kala taƴata inde mum hayɗa ko neɗɗo mo suusuɗa neɗɗo mo wowtodirɗa neɗɗo mo yurmodirɗa neɗɗo mo teddugal woni hakkunde ma e mum ko on waɗanta ɗum ko on waɗanta ɗum kaɗum ɗo tindina duumagol e muɗum tindina wonde joni inde nen koyo taƴe fes ko woni ellala ka noddira ɗum ɗon kenen ellala no selli ken nda sino famade idan nelaɗo maaki uktub usm fama kana allahu nanen noon ko nene aysa woni makude kon nene aysa maaki fama kana allahu on wonali yunzilu himo jippina tilkal manzilata on nden ɗon on ɗon pilasi min nabiyihi immorde annabajo makko on sallah sallam allahu wonali no pilasa e on pilasi ɗon e annabajo on sallah sallam wahay no jippota on tigi no dari takko makko tawa kadi himo fawi jungo makko kanko nelaɗo e on tigi o yamira yo on ɗo windu bal hay o waɗa tarhim o ɗuyta inde makko nden o noddamo allahu jippinta on ɗum pilasi e annabajo makko on illa rajulan si wona gorko tawɗo alayhi e makko kanko allahu on kariman on ɗon ko tedduɗo ko neɗɗo tedduɗo ka allah woni ko allahu pilasata on ɗon pilasi e tan ɗum ɗon ko ɓanginalngol arɗo landagol ɗon honnum fi sayyidina usmana wonde sayyidina usman wona hanaɗo aybinede wona hanaɗo yuwede
o wonda ko aybinire o wonda ko o yuwire aybingol mo ko hunde harmude kono lannode yewtere nde ɓeyda en tindinande ko ɗum ɓe maaki faman wonɗo sabba yennuɗo ibna affan kala yennuɗo ibnu affan usmana bun affan fa alayhi haray hino e dow makko la'natullahi kuddi allahu o kala yennuɗo sayyidina usman kuddi allahu hino e dow makko na noon sayyidina usmana tum kala yennuɗo sahabajo e sahabaɓe ne laaɗo sallah sallam kuddi allahu hino e hoore makko naam bal karama koɓɓen no wi'i kala yennuɗo goɗɗo mo jojjiɗa e yennegol kuddinin ko e makko kanko yennuɗo o yiltitoto en jangidami fi huɗugol ɓaawo ka kala huɗuɗo goɗɗo ma yennuɗo goɗɗo ko anno yennugol ko nooni e kuddi kala yennuɗo goɗɗo ma huɗuɗo goɗɗo mo jojjida e huɗegol mo wonda e ko yennire ma huɗire kuddinin ko e yennuɗo on ma huɗuɗo o yiltitoto e muɗum ndiyata mere fes abadan edan ɗum ɗo tindini ɓural sayyidina usman bun affan radiyallahu anhu kono mahallu shahid fi tarjama on ka kanelaɗo maaki ɗon uktub usm fillito ɗen famen moƴƴa nelaɗo wiyaali windu honɗum windu usmu na on kalima ɗo nelaɗo inni mo yo windu kono ni fandare on usmu ko inde makko nden ɓe noddi ko inde makko nden ɓe noddi na wawigol ya usman ko inde makko nden ɓe noddi ɓe waɗi nde tarhim bimana ɓe ɗuyti harfeje ɗiɗi e harfeje inde makko nde tindini hon ɗum tindini no selli no dagi ka sharia naam qala rahimahullah bab damal zaham fi nde ɗo inde wiyeten zaham zaham kono ni maana zaham ko faaɗugol faaɗugol ma ɓiƴagol naam jon noon woɓɓe no innitotono nde ɗo inde kono nanen ko nelaɗo sallah sallam yi'en ko nelaɗo sallah sallam sansi inde nen kon tindini no sar'ina sansugol sifa nde ɗo inde ko nandi e mayre ko wannon no mofti no wondi e ma'ana tawɗo moƴƴana bani adam hay goto yiɗa ɗum hay goto yiɗa faaɗinanede hay goto yiɗa ko ɓitti bani adama ko yaajende yiɗi yaajende ka nguure yaajende ka diina yaajende e cenɗe ɗen ɗe fof moƴƴereji ɗi bani adama yiɗa ɓittendi feppon ɗum kadi moƴƴana bani adama feppodira e makko qala rahimahullah haddathana sulayman bun harb qala haddathana al aswad بن شيبان قال حدثنا خالد بن سمير قال حدثني بشير بن نهيك قال حدثنا بشير قال أتى النبي كانكو بشير بن نهيك ما كانكو بشير وأرنك النباجون صلى الله عليه وسلم وأرك النباجون صلى الله عليه وسلم فقال النباجون ماك ما اسمك kono wiyeteɗa sar tindini dagagol bal sar inegol landagol inde neɗɗo mo anda inde mum naam qala o wi'i zahmun ko ni woyiteni zahm qala nelaɗo maki bal o anta bashir an ko a bashir zaham ko faaɗendi faaɗugol ɓittendi e ko nandi hen amma bashir kono ni maana bashir ko welo weltiniregol kaɗo diina bal welo weltiniregol kala moƴƴireji ma weltorgol kala moƴƴere e moƴƴireji allahu tabaraka wa taala tenti moƴƴireji kaɗo diina
ko ɗum waɗi si allahu tabaraka wa taala immini nelaɓɓen o neli nelaɓɓen basiran wa nadira ko ɓe weltinoɓe ko ɓe jertinoɓe e tan nelaɗo sallah sallam sansi inde makko nden o itti inde zaham o watti inde basir o wi bal anta basir fa baynama fewndo ɗon ana tawi min umasi nabiya miɗo yaadude annabajo on sallah sallam fa qala annabajo on maaki yabna alkhasasiya ko an yo ɓiɗɗo oɗo khasasiya no inna ko pati makko kanko basir woɓɓe no inni ko nene makko yabna alkhasasiya ma asbahata ko nu wontanɗa tan ɓe mo hiɗa añude alallahi e dow allahu on asbahata a wonti tumasi hiɗa yaadude rasulullah nelaɗo on sallah sallam qultumi bi abi wa ummi ay bi abi anta wa ummi mi waɗima lonto yummaange ɓen an ma anqimu mi ala añude alallahi e dow allahu on sayan hay hunde fiyon nun nde mana fiyon nun waɗi tawi mi ala añude e allahu hay hunde kulla hayrin kala moƴƴere gada asabtu mi heɓiɗe kala moƴƴere nden mi heɓiɗe allahu fewnilan e dina kan e ko danni hen fa ata o ari ma o feƴƴiri ala quburil mushrikina e gaburuji sirkoɓe ɓen fa qala kanko nelaɗo maaki laqad sabaga laawike haulayi ɓeeɗo hayran kathiran moƴƴiri ɗuɗunde mo maayi e sirku haray moƴƴiri ɗuɗunde laawurimo nde wonno moƴƴere heɓotode e dina kan laawurimo thumma ata refti ɓe ari ala quburil muslimina e gaburuji julɓe ɓen fa qala ɓe maaki laqad adraka hefti haulayi ɓeeɗo hayran kathiran moƴƴiri ɗuɗunde neɗɗo si tawi woni o woni julɗo o maayi e dina aray o heeɓi moƴƴere ɗuɗunde o heeɓi moƴƴere ɗuɗunde inchallahu nde o tawyaka allahu tabaraka wa taala fa ida rajulun tawi gorko alayhi no e makko sibtiyatani e ɗeɗo paɗe ɗiɗi yamsihimo yahude bayna alquburi hakkude gaburuji ɗin fa qala nelaɗo maki ya sahiba sibtiyatayn ko ayyo wondiɗɗo ɗeɗo paɗe ɗiɗi alqi werlo sibtiyatayka aw sibtiyatayka ko ɗum won ton sibtiyataka paɗe maɗa ɗe fa hala o ɓurtina alayhi paɗe makko ɗe o feriɗe en jangi oɗo hadis ka woɗɗa ɓawa ɗo e ɓanginɗen mana ko karama koɓe yewti kon fi hadise on mana ɓornagol paɗe yaada e muɗum ka berɗe wonde si tawi woni ko lorrata hay hunde ko hula lorrugol hay hunde leydi jarendi wula leydi wula e bulle ma ɗum kala ko tawata no tañƴina lorrugol ala ka berɗe ton haray ko sar'ina ko angal yaadugol e paɗe ɗen ka berɗe amma si tawi ko lorrata no ton foti ko wulgu sabu wulgol leydi ndin ma ɗum ko barmintano ton ma ko ŋatatano ton haray ella ala yaadugol e paɗe ɗen ka berɗe sabu ɗin ɗon alhaaliji naam qala rahimahullah haddasana said bun mansour قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه قال سمعت منني ليلى امرأة بشير صناجو أودو يتيدو بشير تحدثهم يوتد عن بشير ابن الخصاصية وكانت إلاتك اسمه عندما كنت زحما فسماه النبي إني مبشيرا معنى أنكو قوت أريدون دو فوتين ديني سار إنغول سانسوغول ديدو إنده e kala ko nandi e nde ɗo inde kala ko nandi e nde ɗo inde ko tawata hino mofti ma'ana mo labaka ma'ana kanuɗo ma'ana bonɗo ma'ana tawɗo hino wondi e ma'ana ko yete kon townitagol ma laɓɓingol wonkimum ma wano inde nden barra ley ɗo nde janngoyte inchallahu e darsuji aroye ɗiɗi siko ɗum allahu muuyi haray hino sar'ina sansugol sifa ɗen ɗon inde hino sar'ina sansugol sifa ɗen ɗon inde sabu kanugol ma'ana mo inde nden mofti o sabu kanugol ma'ana mo inde nden mofti o ma sabu inde nden no mofti ma'ana moftuɗo ko yete ko mawnintinagol ma tawa inde nden no mofti ma'ana e ma'anaji laɓɓingol wonki mum mantugol hoore mum inɗe no sansire sabu ɗiɗo alhaali idan wa sallallahu ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain subhanakallahumma wa bihamdika
أما عند دفتر من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لو كدي فايدكم رسالة دفتر رب دينانده yewtude fi toɓɓere hertinde ko ɗum waɗi deftere nde imamu on maaki usulul iman nde o moɓidiri e muɗum hadisaji ko hadisaji tu woni e deftere nden kono o moɓidiri hadisaji tawɗi no mofti fi ko wiyete kon imanu billahi azza wa jalla no mofti fi daƴƴe gomɗingol allahu tabaraka wa ta'ala ko ɗum o inni qala cheikh الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أوي كان كو إمام باب معرفة الله تعالى والإيمان به ko dame seeɗaji woni ko addi e nder deftere nden nde wonno deftere nden ko raɓɓinɗinande o fuɗɗori damal ngal babu damal ma'rifatillahi fi andugol allahu ta'ala towuɗo on wal imani bihi e gomɗingol mo kanko allahu on tabaraka wa ta'ala o attori fi andugol allahu ko waɗi noon andugol neɗɗanke on allahu on tabaraka wa ta'ala gandal sellungal sabimbinanaymo gomɗingol allahu gomɗinal sellungal mo anda allahu tabaraka wa ta'ala wata gomɗinde allahu tabaraka wa ta'ala idan babu ma'rifatillahi ta'ala damal fi andugol allahu towuɗo on e gomɗingol mo kanko allahu towuɗo o neɗɗanke julɗo imo ɗaɓɓira andugol allahu tabaraka wa ta'ala o andira mo inde makko ɗen e sifaji makko ɗi nde wonno ko ɗum ɗon neɗɗanke wawi andirde allahu tabaraka wa ta'ala newantako mo ka o yi'a allahu ka aduna ɗo o yi'ata ko nandi e allahu ma ko yerudiri e allahu tabaraka wa ta'ala sakkona o andira e allahu saabu yi'ugol ko nanditi e makko ma ko yerudiri e makko laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Idan alano on tigi wawata andirde allahu gandal sellungal si wona andirgol mo kanko allahu inɗe makko ɗen e sifaji makko ɗi ko ɗum waɗi tawɓe hino riwi inɗe allahu ɗen e sifaji allahu ɗin ɓe wawata andude allahu abadan ɓe uddi laawol ɓe soki laawol sabimbinaygol ngol andugol maɓɓe allahu tabaraka wa ta'ala naam ɓaawo ɗum si neɗɗanke on andi allahu tabaraka wa ta'ala ko wajibe makko gomɗingol allahu نعم قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ندوك حديث القدسي نوية حديث القدسي سيخوج مندين هداندي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ɗum ɗon fof ko siyahuji ma konguɗi andorayɗi sabu muɗum ko wiyete hadisul qudusi no woodi ka serti e hadisul nabawi no woodi ka sertiri e qur'ana o naam allahu towɗon wi ana min agna ko min ɓuri yondinade ma ko min ɓuri alɗude assuraka e kafuɓe ɓen fuu ani sirki ganin kafu ngu bi mana kala kafuɓe tawɓe goɗɗo e maɓɓe no wawi yondinade kafu ngu o kafa ngu ma no wawi yondinanade ɓe kafidi ɓe kanko allahu towɗon wi ko kanko ɓuri wawde yondinade e di kala wawde yondinade ɓe gandi yimɓe no kafa hunde goɗɗo e maɓɓe tawa ko yondini ɗo innami accani o
ɗum no waɗa ka watta ɗon no serti e wi owo si tawi accante ko min woɓɓe goo kañum kadi ko noon wayi si tawi accante ko min kono min mi accata keɓum anko tawa wona waajiɓe maɗa ya ƴamtuge ɓum kum no sella ka acca ko noon ko haqqe ma so a yaafike haqqe ma iɗa wawi ƴettude ko jeyɗa okka nam edan allahu towɗon wi'i ko min ɓuri yondinade ma ko min ɓuri alɗude e kafuɓe ɓen fuu ganin kafu ngu ko ɗum waɗi o wi'i man wonɗo amila golluɗo amalan gollal asraka o kafi fihi e nder gollal ngal ma'i wondude an gayri tana an wonon hande kadi ko woni wonon ko woni wonɗo taraktuhu haray mi accimo ma mi accaymo wa shirkahu e kafu makko ngu rawahu muslim fillike hadise on imam muslim rahimahullahu taala haray oɗo hadis imamu rahimahullahu o attori oɗo hadis e oɗo risala maɓɓe sa taskike oɗo hadis a taway hino e nder hadise on ko hino andine allahu tabaraka wa ta'ala wiwɗen ko honno allahu andorta inde makko ɗen e sifaji makko ɗi no tawa e sifaji makko ɗin golleji makko ɗi jon noon ko noon allahu andorta sa taskike oɗo hadis a taway hino e makko ko hino andine allahu tabaraka wa ta'ala go'o allah kaw inni ɗon qala allahu ta'ala ɗum ɗon andinima hon ɗum wonde allahu no wowla no tawa e sifaji allah ɗin wowlugol qala allahu ta'ala kono ni firo mum gon allahu towɗon o wi'i edan ɗum ɗon tindini allahu ko siforɗo hon ɗum wowlugol nde wonno wowlugol ko sifa hon ɗum ko sifa timma ore ɗuytano e gon sengo ɗon angal wawugol wowlude ko sifa ɗuytano haye yimɓe ɓen edan wawugol wowlude tawde no wawi wowlude ko sifa timmal allahu tawɗon noon ko o siforɗo kala sifaji timmal ɗin himo sifori himo dandini himo woɗɗiti ganin kala sifaji ɗuytano ɗi nde wonno angal wowlugol ko sifa ɗuytano tawi allahu tabaraka wa ta'ala ko o dandiniɗo e on ɗon sifa nde wonno wowlugol ko sifa timmal tawi allahu tabaraka wa ta'ala ko o siforɗo wowlugol wa in ahadun min almushrikina stajaraka fajidu hatta yasma'a kalam allah idan ɗum ɗo ko tabutu ɗum ka qur'ana e ka sunna wonde allahu tabaraka wa ta'ala ko o siforɗo wowlugol ɗum ɗo woɗɗintinima e sifo e jogagol fikra ɓeɗo yimɓe hooliɓe wonde allah wowlata wano ashariya ɓe ƴetti ɗum e jahmiya e ko nandi hen a andi allahu tabaraka wa ta'ala no tawa e ko hino allahu no andora tawde allahu himo wowla naam ɗum ko goo ɗiɗi kaw inni ɗon ana agna suraka komin ɓuri alɗude ma yondinade e kafuɓe ɓe idan ɗum ɗon tindinanima hon ɗum wonde allahu tabaraka wa ta'ala ko o siforɗo alɗugol allahu ko alɗuɗo no tawa e sifa makko alɗugol nde wonno alɗugol ko sifa e sifaji timmal ya ayuha nnasu antumul fuqara ila llahi wallahu huwa alghani alhamid ɗum no ari e qur'ana nokkeli hewɗi edan no tawa e ko allahu sifori ko hiɗa andira allahu tabaraka wa ta'ala gandal waɗaygal ha gomɗinamo kanko allahu andugol allahu ko alɗuɗo o haton jina e ko woni e jungo ma o haton jina e ko woni e jungo goɗɗo dewe ɗe o sar'ini ɗen e hoore men wona fihi mo maapori ɗe na fihi mo mari haaju e majje bimana wonde joni sen totti dewe ɗen o ƴettayɗe o
waɗa e haaju makko o ƴetta ɗe o waɗa e nafoore ɗum ɗon nafaymo ɗum ɗon ɓannanaymo nafoore ma sakkantomo lorra la ko ɗum waɗi o inni man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha naam ɗum ɗon hino andine allahu tabaraka wa taala wonde allahu ko siforɗo alɗugol naam ko ɗum o inni man amila amalan ashraka fihi ma'i gayri taraktuhu wa shirkahu mi accaymo kanko neɗɗanke kafuɗuɗo e an on goɗɗum mi accidaymo e ko o kafi ko mana kanko neɗɗo kafuɗo on e gollal ngal o kafimmi ngal e goɗɗo fof muɗum mi acci fof muɗum mi mara haaji muɗum ndo tindini wonde allahu tabaraka wa taala o jaɓata shirku inna allaha la yahfiru an yushraka bihi wa yahfiru ma duna dhalika allahu tabaraka wa taala o jaɓata shirku naam idan ɗum ɗon ko tawa ɗum e ko hino andini allahu tabaraka wa taala naam hadise ɗimmo on qala rahimahullah wa an abi musa radiallahu anhu qal قام فينا دارينو أمن حكوني أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات أو وندو دي كونغو دي جوي بمعنى ويوتيني أمن أو بانجيناني من كونغو دي جوي فقال أماكي اندر يوتر مكونين إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لاحترقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه رواه مسلم الى ماكي إن الله تعالى تبتي الله تودون لا ينام ودانو تاكو ولا دانالي ولا ينبغي له حان نام أن ينام دي ودانو بمعنى فبو لراء مكو دي ودانو feɓɓolira e makko nde o ɗaano yahfidu himo joltinde alqista nunɗal ngal wa yarfa'uhu himo ɓantude ngal himo joltinde nunɗal ngal himo ɓantude ngal nunɗal ngal ɓe mana sendore nde o woni sendude nden e tagore makko nde sendore makko nden ko nunɗal himo alɗinde woɓɓe o wasinɗina woɓɓe o wurna woɓɓe o wara woɓɓe ndo fof ko nunɗal limmorde e makko kanko allahu tabaraka wa ta'ala o mara nafoore hunde e toñugol haaju makko ala e toñugol wala yadlimu rabbuka ahada ko ɗum waɗi o wi yahfidu himo jippinde himo joltinde alqista nunɗal ngal bimana sendore nden ko woni kon sendude hakkude tagore makko nden wa yarfa'uhu himo ɓantude ngal kadi nam yurfa'u hino ɓantede ilayhi faade ka makko kanko allahu amalul layli golle jemma on golle gollaɗe ɗen jemma qabla amalin nahar atto golle ñallal ngal wa amalin nahari hino ɓantede ka makko kadi golle ñallal ngal qabla amalil layl atto golle jemma on hijabuhu heedode makko heedude hakkunde makko e tagore makko nden annur ko annora o law kasafahu si o hunci si wonno o hunci nden heedode lahtaraqat sunnayno subhatu wajhihi annora yeeso makko ngon mantaha ilayhi konko hatti e muɗum konko hewti e muɗum basaruhu darɗe makko ɗe kala ka darɗe makko ɗen hewti kala ko darɗe makko ɗen yani e mum ɗum sumayno si tawino o hunci o itti heedode wonde hakkunde makko e tagore nde heedode nden ko heedode honɗum heedode nden ko honɗum ko annora ko annora woni heedode nde naam min khalqihi morde tagore makko nde rawahu muslim fillike hadise on imam muslim oɗo hadise kadi imamu rahimahullah kala hadise mo addi ɗo haray no woodi sababe ko addirimo ɗo haray eɗi hadise aji ɗa wawi ɗi firande hoore ma mo kala no wawi janngude ɗi firane hoore muɗum kono muhimmu on ton ko andugol ko honɗum woni sababe imamu on addude hadise on ɗo ko honɗum e alaga oɗo hadise mari e tarjama on babu ma'rifatillahi
azza wa jalla wal imani bi fi andugol allahu tedduɗo mawɗon e gomɗingol oɗo hadise kadi no heɓuɗen ko andirɗen allahu sabu muɗum e hadise on ɓaawo ga tawde aranon ɗum allahu no wowla qala allah ɗimmun ɗum ko alduɗo idan en ɗum ɗon woni ko andirɗen sabu muɗum allahu tabaraka wa taala en andi allahu no wowla en andi allahu tabaraka wa taala ko alduɗo ko yondiniɗo en faami ɗum e hadise arano amma oɗo hadis inna allaha taala tabiti allahu to ɗon la yanam o ɗanotako en andi hon ɗum en andi allahu tabaraka wa taala ko woɗɗitiɗo ɗanagol ko wannon ɗanagol ko sifa ɗuytano ɗoygol ko mayde tosokere ɗoygol ko mayde tosokere ko lo'ere kadi fewno ga neɗɗo ɗani ɗon himo andi goɗɗum himo wawi goɗɗum naatay tawa mo ɗon goɗɗum yaltay acca mo ɗon goɗɗum wowlete ɗon goɗɗum waɗete ɗon ɗo ɗaɗi goɗɗo no ɗano goɗɗum gujjo naata ƴetta ko jeyi ko yalta seede honɗum seede ko ɗuytano seede ko lo'ere allahu tabaraka wa taala noon kala ko wiyete kon ɗuytano e ayyiɓe e lo'ere allahu to ɗum ko woɗɗitiɗo ɗum nam ko ɗum waɗi o inni ka ayatal kursi la ta'khuduhu sinatun wala nawm la ta'khuduhu sinatun wala nawm idan no tawa ko hiɗen andire allahu tabaraka wa ta'ala tawde allahu towuɗo on wona o ɗanotoɗo bal wona hay o gongowo la ta'khuduhu sinatun wala nawm nam wala yanbaghi lahu hananamo ɗum woni feppodira e makko an yanama ka o ɗano nam ko waɗi noon ko ɗum ɓennata li kamali qayyumiyatihi ko wannun himo darani hoore makko himo darani hon ɗum himo darani tagore nden no woniri noon goɗɗo no ɗano si o ɗanike ko o jeyi kon tigi goɗɗo ara ƴetta naɓa ko goɗɗo go jeyi kon noon idan ɗaniɗo si ɗanike fewda ka duwa ka ɗanade o bonirte idan allahu noon tabaraka wa ta'ala kulla yawmin huwa fi sa'a bal kulla sa'a kanko ayni dendanangal tagore nde kanko woni arsukude dendanangal tagore nde kanko woni wadde dendanangal ko woni memminade ko memmino dendanangal ko woni deƴƴintinade kon deƴƴintino foti ko bani adama foti ko mummunte foti ko tagoreji hedditi ɗin kanko ayni ɗi kanko tambiɗi kanko kippiɗi no feppodiri e makko kawɗano feppodira e makko kawɗano si o ɗanike bonay kadi ɗanagol ko ɗuytano idan ko ɗum waɗi la yanbaghi lahu wala yanbaghi lahu feppodira e makko hananambe mana feppodira e makko an yanama kawɗano wan noon saabu mawnugol ko ayni kon e ko o kippi kon e tawde kadi ɗanagol ko honɗum ko ɗuytano ɗanagol ko honɗum ko ɗuytano ko lo'ere nam idan en andi allahu tabaraka wa ta'ala no tawa ko hiɗen andira allahu wona ɗanotoɗo allahu kanko ayni dendanangal tagore nden e ko woni kon e mayre yahfidul qista himo jippinde ko wiyete kon sendore nden ma nunɗal ngal wa yarfa'uhu himo ɓantude ngal idan en andi ɗo kadi kala jippitiɗo ko allahu jippintini kala ɓantiɗo ko hombo ɓantimo ko allahu tabaraka wa taala nam ko ɗum waɗi o nayayu goɗɗo allahu no ɓantimo foti ko ka diina foti ko ka aduna ɗum mette ko wannon ko hombo ɓantimo ko allahu tabaraka wa taala neɗɗo kadi no jippito tana jasere makko o etike yer ko tagaɗo wawi etade kon fof wiwata o jippito kono jippitagol e ɓantagol na jungo makko woni ko allahu jippintinta ko allahu ɓanta foti ko ka sengo dina foti ko ka sengo aduna nam pullo futa inna sahi goɗɗo no maya o ronko nam idan ɗum ɗo andini en kadi ko allahu tabaraka wa taala woni wonɗo yiltidirde fi'akuji wonɗi feƴƴude e tagorle yahfidu wa yarfa nam ɗum e andi ɗum ko sifaji allahu tabaraka wa taala ko yiɗen andiram yurfa'u ilayhi no ɓantede ka makko amalul layli golle jemma on qabla amalin nahari atto golle ñallangal
dendanangal ko golla kon jemma ɗo yo weetu haray ɗum ɓantama ka makko kanko Allahu tabaraka wa taala ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal amalu salihu yarfa'u naam kala ko golla jemma kon ɗo yo weetu haray ɗum ɓantama ka makko kala ko golla ñalorma kon e golleji moƴƴi ma bonɗi ɗo yo hiiru taway ɗum ɗon ɓantama honto ka makko kanko Allahu tabaraka wa taala hijabuhu heedode makko heedude hakkunde makko e tagore makko nden annur ko annora o eɗon no tawa e sifaji Allahu tabaraka wa taala tawde hemo heediri hoore makko ganin tagore nden heedode naam nden heedode ko annur ko annora law kasafahu si won kanko Allahu o ñurti ma o hunci nden heedode lahtarakat sunnayno subhatu wajhihi annora yeeso makko ngon ɗum ɗo tindi en andiri ɗo Allah kadi honɗum wonde Allah no sifori on ɗum mo sifori yeeso subhatu wajhihi annora yeeso makko ngon mantaha ilayhi hunde kala ko hatti e muɗum ko hewti e muɗum basaruhu gite makko ɗen ma darɗe makko ɗen min khalqihi immorde e tagore makko ɗe edan en andiri Allah ɗo kadi sifa e sifaji honɗum sifa yi'ugol edan oɗo hadis en andi en heɓi gandal molanangal ko hino andina en Allahu tabaraka wa taala e oɗo hadis tawde Allahu ɗanotako feɓɓodira e makko ka o ɗano tawde kanko woni jippiɗo kanko woni ɓantude ɓantiɗo e cenɗe ɗen ɗe fof himo ɓantude himo jippinde hino ɓantede e makko golle jemma ɗen jemma on atto ñallal ngal ɗo ɓantede e makko golle ñallal ngal atto jemma on heedode ko heedi hakkunde makko e tagore nden gon ko annora on oɗaɗi goto yiyatamo ka anna ɗo goto yiyatamo ka anna ɗo nelaɗo sallah sallam yiyanomo ka aduna ɗo wona kan fi hedditiɗo ɓe landano ɓawo ɓe royrede ɓe arti si tawino ɓe yi'uno Allahu tabaraka wa taala ɓe maaki nurun anna arahu hino hakkunde meɗen e Allahu tabaraka wa taala annora kono mi yiratamo nene Aisha maaki kala wi'uɗo nelaɗo yi'uno Allahu jemma o royra haray o mawni ni fenande e Allahu tabaraka wa taala Ibnu Abbas wi'i wonde nelaɗo yi'uno Allah Ibnu Abbas kañum wi'i nelaɗo yi'uno Allah kono karamokoɓe ɓen ɓe maaki rahimahumullah wonde yi'ugol ngol Ibnu Abbas faandigol ko yi'irgol Allah gite ɓernde nde na yi'irgol Allahu gite hoore nde ko ɗum woni fanarde Ibnu Abbas faandino isan lutoni Allah la hakkunde Ibnu Abbas enene Aisha lutoniral ngal naati ɗugal hakkunde maɓɓe fe masala o naam en andi heedode makko nen ko annora si tawino on annora o huncimo o ittimo hakkunde men e makko sunnayno annora yeeso makko en jange andi Allahu tabaraka wa taala no sifori yeeso kullu man alayha fani wa yabqa wajhu rabbik naam konko hatti e muɗum darɗe makko ɗen noon ala ko hewtata e mum ala hunde nde darɗe makko ɗen hewtata e muɗum bal haynini ala hunde nde darɗe makko ɗen hewta e muɗum ko woni tun ɗo madama heedode nden no ɗon haray ko ɗum waɗi si tawi ala sunnude tagore nden darɗe makko ɗe annora darɗe makko ɗen ala sunnude tagore nden saabu nden heedode annora nde o waɗi kono holla wonde fewno ɗo ni o sutaki tagore makko ɗen naam rawahu muslim fillike hadis on imam muslim rahimahullahu taala eɗon haray hattinen ɗon saabu sa on kono imam on soggiri deftere nden hande timmi haray on tigui o ɓeyda wattande hilla sikki ala ɗum ɗo ɓeydana e neɗɗanke on faamu ko ɗum waɗi janngugol ɗi mutunuji wano janngirnoɗen e ɗe balɗe feƴƴuɗe hittugol ɗiɗo mutunuji tosoki ko so tawi woni on tigui heeɓi ɗiɗo ko yonimolon on tigui kadi tawa o eto hara o welsidaki kala matnumo o jangi o eto o huɓidomo o wawamo o faamamo o wona e huɓidande makko ta kadi o wedditaki rewtagol mo no tawa neɗɗo rewtorta si tawi woni o wawi no ɓuri moƴƴude noon
o rewto e jungo satanowo mo matnu on fiyo on tigi andu so wawi so jannamo goɗɗo go'o kono tawa ko hitti jannugol mo goɗɗo sa jannimo goɗɗo ɗum ɗon ɓeyday wawindema matnu on ɓeyday e famindema ko jannguɗa ko kono noon wi'uɗen si tawi no newi nde on tigi darta o heɗitane o heɓa heɗitaniɗomo foti ko ɗimmo makko mo o tañƴini no wawi ma ko karamo ko makko haray ko ɗum ɓuri moƴƴude sikki ala e muɗum noon yo allahu tabaraka wa taala ɓeydan en faamu o waɗana en barke ko woni en faminde kon wa sallllahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain subhanakallahumma wa bihamdika